Ka sarkar jela kala ajero ya kitu samla ki bodon hakaleng ki benta jongka India ki bela penpau bayamenta hi kimpat kwa satia bunon phai sayeng katbau ni coronavirus umpat jadu ngar ngayo I katukan ni don ki bapun hi yang apa seliru nga salute ya ki on behalf of the government ngi salute ba willingly ki sacrifice but ki skutu ya ga groundality ya ki jing ka bangi kendu ngong pi nga salute ban nga ngech scam ro dang bon ki kun samla ki ban skutu ya kan ne kat practical problem ke bangi don la ki skutu let's say 50-60% ngong pi kan yarap sibun ya ka presyo na kaliang jongi ka sarkar te komo pi ngabu on record banga salute ya ki kun samla ki ba kit kle hadu kata wat apa de kijing-jingan na kalai yeng ka sem na ka jela la jong nrei ki ong balada de ban sa extra sa arbnai lai benai ru ngim salia namar bangi kwa ban penting na baga jela mikla jongi kolong free na nu kunyang jingpang bat ndei tangata ban numbu ya ka jing ru ya ka ying ka sem lani ya ki marjan marpa bat ye kisnong gi thau barok